Lakhipur online puthok saba Jun gi tang kuntaret irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi pao. Bharat ki astronaut Subhanshu Shukla Axiom 4 mission gi sarukama oina International Space Station da maipakna thumkhre. Jatinga Lampur gi marakta rail lambi lakliba ningthauka pa phabu gi manungda hangdokpa yana leire. Taratarek Suba Manipur State Film Award Lisingani Kunmanga Lautokre, Langoina Best Feature Film Takre. Drug Lana Sizinaba Masung, Ain Kaina Lalon Magimayok Telepa, Malim Ginumit, Jiribam the Supantokre. Kangleipa Calendar Board na Sinduna Ahanba, Iningtho Malaya from Palsaning Singkumun Thoram Pantokre. Nuclear Kulai Tararom Sabakonakadaba, KG Chamri Lumba Uranium, Irandagi Mankibana, Malim Simbatuna Kiba Pokale, Amasung, 6-a-side football tournament, Ujathol Pioneer Club Ziribam Gisana Bungda, Makacha Thari. Hauzik Mapungiba Pao Tabirase. Bharat ki group captain Subhanshu Shuklana Axiom 4 mission ki sarukama oina International Space Station da Bharat ki matamda ngarang nungthilpung marirom taba matamda maipakna thungkhre. Subhanshu Shukla International Space Station da thungba Bharat ki ahanba astronaut oiragani masiga loinana mahagasi lising amaga chamapan marfumari da Rakesh Sharma ki matungda laibak asigi space da statpa ani suba mioi oiragani. SpaceX ki Dragon spacecraft na Subhanshu Shukla ga loinana Poland, Hungary amasung US tagi atopa astronaut ahum ga loinana mission asida saruk yari. Shukla na International Space Station da numit 13 ni leiduna scientific experiment humpu gi mathakta pangthokani masina Bharat ki human space program da akhanaba khongthang ama oiri. Space Station dagi Subhanshu Shukla na Pradhan Mantri Narendra Modi ga su wari sanaga dauri. एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। North East Frontier Railway na Jatinga amasung Lampur gi marakta leibak kinthaba mafamdagi nung leibak amasung amod akai laktokpagi thabak leptana chathari. Hauzik excavator 15 amasung sinmi chani henbana rail lambi adu athupa matamda chathok chasin tawba yanaba leptana honari. North East Frontier Railway gi General Manager Chetan Kumar Srivastava na leibak kinthari ba mafam aduda ngarang chatuna yengsinkre. Nongchingi phibam asina phana leiragadi lakliba ningthauka ba phawbuda rail lambi asigi saruk kharadi hangdokpa yabagi phibam da leire haina mahakna phongdokre. Adubu akoibada leiriba guardwall sing semjinbagi thabak chaurakna tha amarom changani hairi. Amaromda Hozai Lanka dagi Silchar gi Moinarbon phawbugi kilometer 150 sangba anoba rail lambi ama semgatna bagi survey gi thabak su chathari haina mahakna phongdokke. Lagliba chahi manga gi manungda anoba rail lambi asi sabagi thabak loisengani haina mahakna thajaba pikhi. Khanghanjaba ama Barak Valley Meitei Convention Head Office Lakhipur na Mahiroi singbu pugning thawgatpa oina SSLC parikha da chada 9 madi masigi mathakta phangduna pass tawrakraba Mahiroi singbu lakliba July gi tang 3 ta Dr. B.R. Ambedkar Library cum Auditorium Club Road Silchar da taramnokpagi tharumama pangthok jagadori. Hairiba tharumasida lisingani ga kunmanga ki SSLC parikha da 70% amadi masigi mathakta phangduna pass tawrakraba Mahiroi singna saruk yapinanaba Barak Valley Meitei Convention gi maigedagi Publicity Secretary Maitan Kaisangbam Bhupen na paujelakle.
Mahiroi mobile number 93650333602 natraga 8638932529 natraga 97070525595 natraga 8638478988 natraga 7002863987 hairiba number sing asida khangan biraktuna adom gi pass tawkibagi sakhangse amamam lagliba jungi tang kunthra phawbugi manungda pizakriba number sing asigi whatsapp ki khutangda thajan biraknaba khangalakle Manipur State Film Development Society MSFDS nasinna Taratret Suba Manipur State Film Award Lisingani Kunmanga Gimana Ngarang Society gi Preview Theater da Lauthokre Best Feature Film Gimana Monoranjan Longjam na direct toba amadi Asam Nawang amasung Amarjit Sanasamna produced toba film Langoi na phangkre Miyamna khwaidagi pamnaba Best Popular Film manana Moirangthem Ramesh na produce toba amadi Irel Luang na direct toba film Una da pikre Best Actor Nupagida Suras Ngasepam Oitharei Film Gidamak Best Actor Nupida Narmada Saugaizam Sunita Film Gidamak Best Actor in Supporting Role Nupagida G Boni Sharma Langoi Film Gidamak Best Actor in Supporting Role Nupigida Maya Chaudhuri Oneness Film Gidamak Best Child Actor Alka Thongam Film Naitom Satpida Pikre Best Music Director Tony Ahibam Best Playback Singer Nupagida Arvin Soibam amasung Best Playback Singer Nupigida Pusparani Huidromda Pina Balauthokre Aduga Manipuri Cinema da Mamal Naidraba Kudol Tamkibagi Damak MSFDS Lifetime Achievement Award Saknaraba Filmmaker Dr. Arambam Lokendra da Pina Balapnakre Aduga Writing on Manipuri Cinema da Asangbam Netrajita Khwaidagi Phaba Film Critic ki mana Pina Balauthokre District Administration amadi District Police Jiripamna punna sinduna drug lana sijanaba masung ain kaina lalonbagi mayokta lepa malemgi numit International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking gi thauram ngarang Jiripam gi bawo parada leiba Irabot Complex tagi Superintendent of Police Jiripam Sheikh Muhammad Jaib Zakir IPS na luchingduna khongna lamsang khongchat wakathon ama miyam galonana dibong ichel club phawba chaptuna loisenkre chatkhiba lamsang khongchat asida District Police Jiripam 87 Battalion CRPF Oja Singh Mahiroi Singh District Level Officer Singh amadi tongan ba official singna placard amadi banner paiduna chatkhi pangthokiba thoromasi maroina nisagi ipaktagi kalhona ba afaba mayai ka bachinjak leitaba lebakama oina ba honasi haiba pandamda pangthokpa thoramni loinana mipum khudingmakna nisagi maramda punna khangminaduna nisagi mayokta punna khongpham chetna leptuna khongjang changsinana ba honarasi haiba sina maruoiba numidasigi thoramoikhi Mitei gi thapalon calendar gi tamak achoba thodang lobiramba salai laisang them gi iningthau Maliapham palcha gi ahan baning sing thoram Kanglaipa calendar board na silang duna ngarang jungi kuntaruk sakul senumita Press Club Major Kul Imphal da pangthokre thoramda mithunglen oina Manipur Sarkar gi Information and Public Relations DIPR ki Director Ngangom Uttam Sarujaki Kanglaipa Calendar Board ki President Acharya Ahambijit Sairomna mipama poiduna pangthokiba thoramasida ikai khumnajaba mithung sing oina Lining Thau Sanamhi Temple Board ki Senior Member amasung Kanglaipa Calendar Board ki Vice President Mangangsa Kaisam Ibomcha Astronumerologist amasung Kanglaipa Calendar Board ki Advisor Akham Langol Lining Thau Sanamhi Temple Board ki Member Secretary Maisnam Sibdat Taluang Manipur University ki Students Welfare ki Dean Professor CH Ibhol loinana Padma Medicare ki Managing Director amasung Akom Loop Kanglaipa ki Advisor Dr. Asangbam Vivekananda na chingba akhanaba miyoi kya na sarukjaki Angakpa thodok amada KG Chamri Rom Lumba Uranium Irandagi mangkhiba sina malem sinba thungna aki tujungba pokhale Chaurakna nuclear khulai tararom saba konakadaba uranium adu Isfahan ga nagnaba Iran gi Fordow nuclear facility da thamlamani hairi haukiba jungi kunithoi da US na nongthaktagi air strike chathakiba nimit kharani gi mamangda facility adu gi manakta
ट्रक तरा तरुक चथोक चसिन तौबगी सैटेलाइट की ममीसिंग उबा थेंगनाखि हाइरे मसिना ईरान लेबाकना मखोइना थमलंबा पोसक सिंग अदु अतोप मफम अमदा होंख्रगा लोसिन ख्रबरा हाइना चिंगनबा पोकनारे हाइरे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ना यूएस ना नोंथक्तगी लांदाबा दुगी चेरोल अमगी ममांगदा यूरेनियम अदु लैबगी चपसाबा कुदम चांगदम फंखिबनी हाइरे यूएस ना ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम बो मपुंग फाना मांगनख्रे हाइना फोंदोक्लबसु हौजिक कदाइदा लैबगी हाइबदु मयेक सेंगना खंगबा ngamdriba यूरेनियम असिना अमुक अकीबसिंग हेनगलक्ले उचाथोल पायोनियर क्लब जिरीबामना सिंधुना उचाथोल पायोनियर क्लब की सानाबुंगदा टीम तरा तरुकना सरुक यादुना सानारिबा अहानबा 6A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनिगा कुनमंगा की ngarang सानाकिबा प्रिलिमिनरी ग्रुप लीग राउंड की अहानबा मैचता UPCB ना MSUC बु गोल मरी सुनोदा अनिसुबा मैचता क्राइडाना YLC बु गोल अनि सुनोदा अदुगा अहुम सुबा मैचता ना LEC अमदी यंग स्टार FC गोल अनि अनि चनदुना ड्रॉ होइखि मैच सिंग असि अजीज हैदर एम बसन सिंह अमदी इकबालना रेफरी ओइबिखि टूर्नामेंट असिगी ngasiगी अहानबा मैच नुंथिलगी पुंग अनि मखाइ ताबा मतमदा सोनापुर GPSA का ओरिएंटल क्लब B का अनिसुबा मैच नुंथिलगी पुंग अहुमगा मिनिट कुंदा सनराइज क्लब का टिटल यूनाइटेड का अदुगा अहुम सुबा मैच तना नुंथिलगी पुंग मरीगा मिनिट 35 ता JMYC का गेमिंग स्टार का सानरगनी नुंगाइरबा पाव योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खौ तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगीदमक ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layangzari mobile number 8638 078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी खंगनजबामा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असि तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असि तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लोबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RMP कोर्स न चिंबगी अतेनबा मतमगी ओइबा कोर्सिंग की तमकतसु एडमिशन हौजरे अकुपा मरोगी तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लिंक्सिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबा सिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाउबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोबदा मरुओबा पाव अमुखन्ना भारत के एस्ट्रोनॉट सुभांशु शुक्ला एक्जियोम फॉर मिशन की सरुकमा ओइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा माइपाकना थुंख्रे जातिंगा लामपुर की मरकता रेल लंबी लाखलिबा निंगथौकाबा फावबगी मनुंगदा हांगदोकपा याना लैरे 33 सुबा मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड लिसिंग अनिगा कुनमंगा लाउथोखरे लांगोइना बेस्ट फीचर फिल्म ताखरे ड्रग लाना सिजिनबा अमसुंग आइन काइना ललोनबगी मायोक्ता लेपा मालेमगी नुमित जिरिबामदा सुपांगथोखरे कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड ना सिंदुना अहानबा इनिंगथौ मलयाफम पलचा निंगसिंग कुमुन थौरम पांगथोखरे
न्यूक्लियर खुलाई तरारोम साब कोनगदब केजी चमरी लुम्बा यूरेनियम ईरानदगी मांगखिबना मालेम सिंब थुंगना किबा पोखले अमसुंग 6 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट उचाथोल पायोनियर क्लब जरीबाम की सानाबुंगदा मखा चथरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाउ संदुक चबा नसिगी ओइनदी मतंग असिद लोइजरे।